Pozdrav drage kolege, evo mene nije bilo neko vreme da objavim nikakve videe, nije imalo baš mnogo toga ni da se kaže, a iskreno i bio sam u poslu ja, nisam baš nešto imao ni vremena. Tako da evo sada vidimo malo kako je stanje u zasadu. Zadnji video o stanju u zasadu sam objavio krajem jula, početkom avgusta, znači prošlo je više od mjesec dana. Pa da vidimo kako se drži ovaj orah u 7. i 5. godini. Ajde da vidimo zajedno. Pa ovako, možemo da krenemo od Tulare. Ovo je Tulare u 7. godini. Plod se dobro drži za sada. Naravno ima i nekih manjih oštećenja, ali dobro, to nije toliko strašno. Ove rese su tu, nadam se da će da ostanu za sljedeće godine, da budu, da kažem, u funkciji, a ne da izmrznu. Plod generalno dobro izgleda, ovo znači ploda što ga ima, ne mogu da kažem, nije loš, lepo je napredovo. Sada ja ne znam koliko može to sve da se vidi. Šta je sa ovim ovdje, nešto je... Ovo je... Ja sam nešto ukvario, što se desilo s njim. Ne znam nešto se desilo s njim, ali... Eto. Ima i takvih, nije to nešto mnogo, vrlo malo oštećenja. Od orahove muve vrlo malo oštećenja bilo ovdje kod mene, ja sam radio tretmane. Onaj drugi tretman nisam snimio video o tome, nisam ni pisao o tome jer sam bio stvarno u žurbi. Ovdje kod mene je bilo baš problema sa vetrom, jer je duo vetar danima i nisam mogu da radim tretman, tako da me to onako, da kažem, malo mučilo. Evo, ovo je jedan od onih koji su oštećeni od strane ptica. Evo vidite, i onda se posle ukvario, ali nije strašno, ovaj drugi pored njega je dobar. Nije se ukvario. Tako da, eto, stanje, da kažem, nije loše. Ono što je stvarno primjetno ove godine jeste da nema, dalje se, evo, jedna tačkica, tamo se da kažem, nema sive pegavosti, ali je nema. Znači, zelena masa je, pogledajte, list je odličan, nikakvih oštećenja na njemu nema nikakve pegavosti. Jedino ovo je, znači, na orahu, ovo što su ptice, evo vidite, ptice su ga izbušile i to je, da kažem, glavno oštećenje. Od orahove muve vrlo malo ima oštećenje. Ne mogu kažem da je 1%, mislim da je manje od 1%. Evo ovako. Ovo je Chandler. I Chandler odlično izgleda. Znači, i njegov plod, list je super. Znači, ova zelena masa je odlična. Ništa ne fali. Naravno, klopka od za orahove muve. Kao što rekao, dobro izgledaju stabla, u dobroj su kondiciji. Mislim da se bukvalno sav plod sačuvao, ono što je oplođeno, nažalost nije to mnogo, ali evo, mislim, znamo da je potencijal stvarno veliki i ajde se nadam da će sljedeće godine biti bolje. Tako da, eto, to je to. Ovdje na Chandleru ima manje oštećenja ptica, zato što onaj Tulare je po obodu ove parcele, tako da u povodu parcele bude više oštećenja od ptica nego u centralnim delovima. Tako, ajde da vidimo šta kaže Lara. I Lara se dobro drži. Evo vidite, znači, slonimo ako se bolje vidi. Ovo je Lara, evo vidite, lep plod ima. Ima stabla kao što je ovo koje je malo bolje ponelo. Ovo je, znači, stvarno lepo. Ali kao što rekao, ovo nije pun potencijal zato što ima mnogo praznih grančica. Može tu mnogo više da bude roda. I ovo je mnogo lepo kad se vidi ovako po 3, po 4 komada. Na jedno mjesto malo ptica ovdje oštetila, ali nije probušila do kraja. Dok evo ovdje, ova dva je izbušila ptica i to je to.
Inače, mnogi kažu da ovo ptice buše zato što ima crv unutra. To je uglavnom onaj jabukin smotavac, ali nema smotavca ovdje, znači nalazio sam orahe koji imaju smotavca, ali ovaj nema smotavac. Uglavnom smotavac, koliko sam ja primjećivo, se ne ubuši od uzgore, nego se ubuši ovdje gdje su spojeni orasi. Obično tu bude rupa, ovdje znači gdje pokazujem noktom, znači tu bude negdje rupa od smotavca, uglavnom skrivena, ne od uzgore. Tako da bi se vidjelo oštećenje od smotavca da se ubušio. I da, još jedna stvar, bilo je ono priče da li zalivati, ne zalivati. Ja ne zalivam već više od 2 nedelje, zato što ovdje kod mene je 22. augusta palo skoro 60 litra, mislim 58 litra kiše i tada sam prestao da zalivam. Pre neki dan je palo opet 20 litara kiše, naravno ima pukotine, zemlja ispucala, ali ima vlage dovoljno da ne mora da se nešto sad zaliva, tako da to je to. Kao što rekao, orah, plod dobro izgleda, sama stabla su u odličnoj kondiciji, vidi se od tretmana još uvijek stoji. Zelena masa je super, na svim stablima vidi se, kao što rekao, kiše su padale, ono što neki način nije dobro jeste krenula je trava ovdje, tako da postoji velika šansa da ću morati još jednom da izmulčarim. Ovo sam ovdje kosio, ranije je prskano, tako da nema trave, ali ovaj deo, ovaj srednji deo će možda morati da izmulčarim, ali to ćemo da vidim koliko će da krene još trava. Tako, toliko o ovom zasadu u 7. godini. Ja pogledamo zasad u 5. godini. Ovo je moj zasad u 5. godini, u pitanju sorta Chandler. I on je, da kažem, dobro se drži shodno kakva je godina bila. Ono što se oplodilo u samom početku godine je tu, evo, ovdje bi bili još, ali eto. To što ima, kao što rekao, dobro se drži. Ove godine stvarno je neobično malo sive pegavosti. Sad neko će kaže da sam uradio dobro tretman, nije do samog tretmana, već je takva godina. Jednostavno, sa suša i nije bilo vlaga ove godine, nije bilo rose mnogo. Ovo je nešto se ukvario, ali nije strašno. Nije bilo jednostavno toliko pegavosti. Ja u stvari nisam nikad imao ovdje probleme sa crvenom pegavošću, samo sivu pegavost, ali iako sam prethodnih godina radio tretmane, nije bilo moguće zaustaviti komplet sivu pegavost. Dok ove godine, eto, gotovo je nema, ja sam ispreskakao neke tretmane. Ovo je jedna od onih godina kada ljudi kažu, eto, ja nisam radio tretman i meni je super u orahu. To je ta godina, ovakva godina, znači ova sušna godina gdje nema, evo ga, lep orah, gdje nema padavina, nema rose i nema ni bolesti. I bit će i godine kao što je 23. Kao što rekao, bit će godine kao što je 23. Pa ćemo onda da svi kukamo. Ovo nikad nije bilo ovako bilo. Znači, bilo je i bolesti i svega i bit će, nažalost. Tako. Nema mnogo toga da se priča o ovom zasadu u 5. godini, kao što rekao, vidjeli ste sami, dobro izgleda, list je u perfektnom stanju, plod je dobar, nema oštećenja. Ja sam radio te tretmane, kao što rekao, malo sam i ispreskakao neke tretmane, ne zato što sam mislio da ne treba, nego zato što nisam stizao, jednostavno iz nekih mojih privatnih razloga. Tako da, dobro je prošlo ove godine što toga tiče. Falilo je ovdje dosta vode, znači svo vrijeme je bilo manjak vode, iako sam ja zalivao, nije to bilo dovoljno, nisam mogao da zalivam dovoljno. Nadam se da će sljedeće godine biti malo bolje, da će biti malo više kiše tokom juna mjeseca. Znači, ovaj jun ove godine je bio katastrofa, nije kapnula ni jedan gram kiše nije kapnuo u jun, što za mog života se nije desilo. Tako da, ajde se nadamo da će biti bolje sljedeće godine i da nemamo topao mart. To me najviše muči, taj topao mart i toplotni
ti talasi u februaru, da ako ne bude u martu i februaru nekakvih toplotnih talasa, neće pokrene biljke i onda oni mrazevi početkom aprila nisu opasni. Mislim, svake godine ima početkom aprila mraza, ali obično taj mraz ne napravi toliko štete na orahu. Uđemo u hlad, bolje se vidimo. Tako, ne napravi neku veliku štetu na samom orahu. Napravi možda nekim drugim kulturama, ali mi ovdje nismo imali takve probleme toliko kao ove zadnje 2 godine. Nije dobro. Toliko u ovom videu. Pa vidimo se u sljedećem videu. Pričat ću o ovim mojim mlađim zasadima, kakvo je stanje u njima. Ja sam bio preokupiran u zadnje vrijeme skupljanjem leske, tako da orah nije malo iskreno šta ne se radi u ovoj zadnji 2-3 nedelje, nešto oko njega. Nema šta se radi, to je to, bilo je taj jedan tretman koji sam radio, ovo ostalo je sve čekamo da počne da zri i da opada, to je to, nemam više šta da radim ovdje. Kao što rekao, možda ću morati da još jednom pokosim travu, ali to je možda, ako stane ovoliko visoka trava, nije strašno. Dok u ovom mlađem zasadu narednih par dana morat ću da odradim kosidbu, ali to ćete vidjeti u sljedećem videu, zato što pogotovo u onom zasadu u prvoj godini je narasla trava na pojedinim mjestima i do metar visine. Znate, taj deo zasada je kvalitetna zemlja, ima dosta humusa i tu raste trava kao blesava. Znači, primetno je razlika kad se pogleda ono zasad i vidiš u jednom delu zasada trava 20 cm, 10 metara dalje od toga je trava metar. Mislim, vidi se koliko je kvalitetnija zemlja i to je to. Opet ja odužio ovaj video, nadam se da vas nisam udavio. Pozdrav!